سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قال لي خشكو البراهية هيفيامش خدي تعالى أوه رب العالمين مودي بابت مو كسكارت مو هر كسك حق السرمه بيتم دعابو بكين يا ربي تو همياش أهل رحمة خا حسب بكي يا ربي تو دوي دنيا دا جيانك خوش وراحت وبختوار برزق هميا بكي يا ربي بلا ومصيبت ونخوشية دوي دنياش ريكوان هميا دير بخي يا ربي تو نساخي مبزيترين وقت شفا وسلامتي بفريكي يا ربي تو مريما برحمة خلق بكي أهل بحشتي حسب بكي يا ربي أو كسي إشما سردا چبيت برف قلناه معصيتا وچبيت يا ربي تجارك دي بري بداية ريك راس شوان قلناه معصيتا دير بخي يا ربي هر كسك ريك راس وقنج وشاك وباشي قلت بيت يا ربي تسروي ريك قايم بكي يا ربي تشاوى متمالا خدا وتمزقفتا خدا كوم كرين وصى مال ديوانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بر حوضاوي شاد و بختور بكي وكم بكي البن عرش إخوة ودبحشت داجي ملقى البيغمبر عليه الصلاة والسلام كم بكي. قال لي خشكو برا أمهر يلقى سيرتها بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم جاشتين هندي وقت بيغمبر عليه الصلاة والسلام اتكوي تتوي جهيدك ومحطيت محاصرة كرن أو بنمالا خو أو كسيت إيمان بي إنان دين بيرو باور بي إنان دين همي چنه شعب بني أبي طالب أو شعب بني هاشم الويري 3 صالات من نتوي حصار دا حتى هندك مروف جاركا دي هولدن كو بچن و أو سوزو بيمانت أهل قريش وكافرة قريش دانا إيكودو كو اوی نخوشی و ایزا و زحمت ابدن بر مسلمان و ایماندار بتایبت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هول دان کوبچن و معاهده و پیکاتنه اش ببن بس بری او نچن خودی تعالی ناميك بوی خلکی فرید کرد هر وکو بو مهمیات همی وقتا دا و همی زمانا دا نامات هنریت مهشیار کرد و ریکا درست نشامد داد خوزي كي توي اوه هشيار بيت وتظانيتن اوه نامه كش دف رب العالمين داب مروف ريكا حقيش ريكا قنه ريكا باشش ريكا خرابيه ووجري رب العالمين كيزا بردتا او جرمو او كفلي سر نوي سايكو او سوزو بيمانت خواهت نوي ساين اوه خركيت خوتن اوه جرمي بس بسمك اللهم تلتسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیش تمام خواه ابو طالبی بیشت حال و مادت او ورقا همیا سوز و پیمانت خواه و توقیعت خواه و امضا و اویدیت خواه سروی ورقی کرین آن سروی چرمی کرین خود تعالی کرمه که بردایه بس افتشته جهلای ابو طالب چید بیشتی گلی مزنت قریشی برازای من محمد يهود بيشتها هر السحكني اگر وصى نبيت ازد تسليمي هوا كما وچد فيت ولي بكن بس اگر وصى بيت معنوي الظلمه كهينت كان ابي ظلمه بهله فعلا يكشوان شي تجور وت انت بس سحكت شوي چرمي بس بسمك اللهم يا ماي ابي ديتر خر ابي كرمي خاري نشانك ديتر بو و إشارتك ديتر بوش دف رب العالمين كو خلقيه الشيار بكته شبن هندي قالي خشكو برا إسلام نهات يدا خلقي تعذيب داد إسلام نهات يدا خلقي بإيشينيت إسلام يهاتي دا خلقيه الشيار كد بريوام دا ترك راس جيانا خوش الدنيا دا وقيامت دا برزق خلقي بكتن راحتيا دنيا وقيامت دا خلق بي ببخشیتن و دا پی خوش ببیتن و دا جیانک خوش و راحت و بختور بجیتن خدای تعالی وان نشان خرکا رحم بشریت و انسان وید خلق
اشريكا قنه برفريكا باشي وچيد وش برهندي جي خدي تعالى هر اكش ما اگر سحكتي چند رحم خدي تعالى يب ما برين چند تشتت نشامه داي بس داش قنها دير كبين و برفريكا باش بشين القلوان ذره كافره اويت هند ازيتا پیغمبري تكر عليه الصلاة والسلام خدي تعالى اف نشانه خربوان فرد كرن بس ده هشيار كر سر حقيقتك شبر هندي فره وقت ام سيرتي تخي هو جناك تفاصيل دا ودا بچين بس توره نقطه هندك نقاطات سيرتي دا وساكي دشني بيني عظمتها في ديني ورحمه في رب العالمين وصبر وتحمل في پیغمبري كو في ديني بجهنت انسانيته وبشريته خركه دا جيانك خوش الدنيا دا وجيانك خوش قيامته دا ببته بس الجل هندي انساني اگر دلوي قباد بو وتجي كفر وكرب وعناد وحقد بو هندي تو اشارته وهندي تو ساينا وهندي تشت بهنا بيشاوت ويكو بري بدأت ركراس إلا دي بيشتا خدته ودي صد أودي ساحر ومجنون وكأو تشت هميد حاضر أجبر هندي هر كافر قريش بيشتا خدا مسجا پیغمبري وناما پیغمبري عليه الصلاة والسلام درسك بو خشوي نورجر ازو توجي قال لي خشكو برا وقتي نشانك يدبين انت فيد باش هزرا خابكين خدي تعالى رحمك مدبت فيد بري مبدأ تركا كاراس اگر ام برفيري كيفنشين ومصر بين سر خلتي تخو وقنه تخو معصيتي تخو امش قيامتا خوش دماهي كا خب ترسي سيرتا پیغمبري بخينه دماهي كا وان كافرا اوید بباور اوید باور بهمي نامت خود تعالى دا نه اینان دین وقت نشاداین او ساینو او اشارت خود تعالى بوی پیغمبری هنارت نشوان دا اوان ایمان پیسح که مصیروان بوچ و خود تعالى وقت بحث مصیروان تیت رجا قیامت دیبیته چه و مصیروان اوید ایمان بمحمدی اینای صلی الله علیه وسلم بوچ ازو تو جیتی وی سحکین خدش المتهد اهالویره اف مقاطع بدي ماهي كتهد بس ابو طالب الويري اتشيتا بردلوفان ياخد تعالى وبدي دا هندك مؤرخ بيجن سير رجا دا هندك بيجن دو هيفا حتى سي هيفا خديجة ديكا ايمان داراجي اتشيتا بردلوفان ياخد تعالى ورحمة خد تعالى او هر دو پشتوانت پیغمبری کو ایکشوان جنکاوی بو هاریکاراوی بو هم مغمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام سرسوید کرن مال خواه هاریکاریاوید کرد او اجدز دا او هاریکار و پشتوان اجدز دا یدیتر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو طالبی حمایتاوید کرد نتهلا کافر ازیتاوی پیان حتی هنگی بس مزنت قریشه اوید مازن اتشيان ازعاجا پیغمبری بكن عليه الصلاة والسلام بس بشتي وفاة ابو طالبي حتى انسان بقيمته بوزنتنا في مجتمع مكة دا جرأت كر كو قصا وازيتها پیغمبری بكن عليه الصلاة والسلام وجاج برهندي وي صالح نوي كرا عام الحزن صالة قهري صالة خما چكو هندي هند پیغمبر عليه الصلاة والسلام اتوي صالح دا بخم كفت اول طبعا اتصالة دهي يا بعثا پیغمبری علیه الصلاة والسلام دهش هنارتنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام بو بشریتی و انسانیتی طبعا گلک مؤرخ الگل هندی کو اسراء و معراج جی توی ساله دا چه بو گلک روایتی تهین کات سالا چنده دا هندکت بیجن بری هجرب ساله که بری هجرب چند هیوه که هندک بیجن سالا پنجش بعثه هندکت بیجن سالا دهه اغلب مؤرخ السر هند سالا دهش بعثش هنارتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حادثة الإسراء والمعراج چه بو اوجی صبرك و خوشیک بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبزانیتن افریکا رکا همی پیغمبر بو او داد دلیوی خوش ببیتن او قهر او خمد بو چه بوین سویگ ببن و دابزانی تش ایکی گل ایکی مصدر یل پشتاوی پشتوانیاوید کتن کو رب العالمین شبه هندی حادثة الإسراء والمعراج شید بید قوتك و هزك دتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام سحکتی مکه و درگهت مکه لهات نگرتن چرا که دینا بینید توید در کوی تجدر وی مکه و مکلفه توید وی دینی بگیهینید ازو توجي قال لي خشكو برات مكلفين ام في ديني بيهن شكو ام مسلمان ورثت پیغمبران عليه الصلاة والسلام او دعوة بمهيلاي پیغمبري عليه الصلاة والسلام او قرآن بمهيلاي نهيلاي ام بس نفيجك بكين خطبك بكين ورين نخار المال خو هم مغمت متفت او بن شاوى محمد صلى الله عليه وسلم
هم مغمتوی او بون چاوا وی دینی بگیهین تا خلکی چاوا دلیوی خلکی وی دینی وکتن توید خمامن و تجی او بیتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی دید درگه مکه لحاتا گرتن گوتی اگر مکه پیتا گرتن ام دی سحکینه او عشیرت و گند و خلک رخودورت مکه جیتن اوی دینی بگیهین و بتایبت استفادهش کنگی کرد اش وقتی حج خلق همیگا و چو مکه حجت کرد الویره طواف الدور کعبه هرچند چند صنم هر یک صنم خوها بود چو عبدینی صنمات کرد محمد صلی الله علیه و سلم استفاده جوی کرد کو دعوا خواب گهین تخلکی و فعلا بو اگری هنده کو دعوا پیغمبر علیه السلام بدر کویتن اش چارچوبت مکه و خلکی را خودور جی دست به کتب زانید پیغمبر قصد طائفت کت و چی تویره بلکو بشیتن وی دینی بگیهن توان طبعا الویره ازیتک و نخوشیک نشادن حتی بچیک يتخو بعاقل يتخاف پیغمبری را علیه الصلاة والسلام و بردن و برا دان پیغمبری علیه الصلاة والسلام حتی زید مولای اوی خدمتکار پیغمبری علیه الصلاة والسلام و پیغمبری مالا خدا بخدان کرد زید وکی کره که خواه گوتی مخدا بروان برا اوی دانانه پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوتی مدید او پیلاف او خفا پیغمبری علیه الصلاة والسلام تجي خيم بو هندي هند برف پیغمبری کتن عليه الصلاة والسلام بجوه هزرب که اگر هند وی کتبن او اویل گل پیغمبری عليه الصلاة والسلام چند وی کتنه چکو وان خدا بروان برا دف پیغمبری نکبن عليه الصلاة والسلام حتى در كويتن بخوي خمي بوي قهري پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعش خدي تعالى تيت إنا خدي تعالى جبريل تنيري جبريل تنيري صلاة كتا پیغمبر بشتي يا محمد اگر تفيت او ملك الجبال خدي تعالى ملائكتا تشيا يلقى المفري كري تفيت ها كاتا تشا امر هيا ليب كدي بتكت ملك الجبال بشتي يا محمد اگر تفيت ها اطبق عليهم الاخشبين يعني او هردو تشيا رخو دورت طيب هردو كده بسرسري وان دا این مخاري قلتي نه قلتي از دعاش خدي تعالى كم رب العالمين خدي تعالى ذريتك وصب دتوانكو عبدين يا خدي تعالى بكنو شريكي بو خدي تعالى چينك رب العالمين ديار كد وقت خدي تعالى بيشت پیغمبر عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق وعدل وش برهند يجي پیغمبر هر بي عدالته وبي رحمة السحكره نگوتی اوان هند ازیتا من کرد هند ضرب دانانه من هند نخوشی نشامن دان اجبیلی نساخیا نفسی یعنی ازیتا نفسی کو ایک بیشت مروی تو دروات که آن تو ریکا خالتی و ازیتا جسمی جی وان ضرب المروی بدن الگل هند رحمه پیغمبری چی انتقام جیب کرد و حقوی جیبو بس تنازلش وی حقوی ما فی کرد برانبری هند کو رب العالمین بس وی ملتی وی قومی بهدایت بینیته اوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوه وانا و خلکی اورو کدوید وی پیغمبر حساب رحم کو دلیوی بخلکی و بو همیگا و برف هدایت و بچن برف باش بلا او تحمل همین خوشی بکت اورو که نشامدن کو وکی قصابکی بس شولوی سر برین بو دز برین بو پی برین بو و تعدایل نامیسا هر تشویه تصویرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا منو تجدین مدیر بیخن دا ازوتو اورو که تو بس سر ریکا گنه معصیت و خلطیابین زورینه و سحکینه او تشتی تویت کرن که چاوابون و افعال توی چاوابون دا امتی بگیهین دینمه چیه وش بر چه هاتیه و اوی پیغمبری چه تشت کریه و چند خدمت کریه حتی از تو افروکه بسر فرازی اوی دینی بکارتینین و جه به جه دینین و طاعت و عبادت خود کین خود تعالی الوری دا صبره که بدت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نامه یک بو پیغمبری تینری تد قرآن دا بشتی یا محمد اگر بشریت و انسانیت ایمان بتنه اینید او جنا ایمان بتنه شبن هند خود تعالى بجيتن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله
يا محمد اگر بشر ایمان به او جنه قل قرآن بو و قل آخفتناته بو و ایمان بتا اینا و بیرو باور اینا و نلویری راوستن اکثر چون بو قوم و خلق خواه یا قومنا اجیبو داعی الله و آمینو ایمان بخود تعالی بینن و گهداریا وی پیغمبری بکن دا رب العالمین یغفر لكم من ذنوبكم و یجركم من عذاب علیم دا گناه تواب غفرینید و دا هیچ عذاب جهنم پینا پاراستن برف بحشت و بچن جبر هندی گل کافره تو بزانه وقتی تو سر حقیه بی چند ایمان بتینی چند ایمان چند بیرو باور بتینی چند یا گرینگترش همیا او توی سر کاراست اگر بشریت نبیت او جنو یه ایمان بتینن یا محمد قوتك و هیزك خود تعالی داتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر نارا وستید و چیتن بوان قبیل آخرکا اسلام هولد داد کو نشا بدتن و بریوام دات اسلام چیتن افجال قبیله حتی هندکا عرضه پیغمبری قبیل کرد و بیرو باور به اینان کو زان محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبره آریشوان او بو گوتی پشتی تا مزناتی دی بو کی بید ام دی دفاعش تکین تو دی هیئت نافمده بس با اگر عملک التهاد پشتی تا دی مزناتی بو مبیتن ام دی مزناتیا مسلمانا کین نه پیغمبر علیه السلام گوتی او تشتی دستت خود تعالی نه دستت من ده بشه معدی بده مکسه که او تشتی خود تعالی یا رب العالمین ببدت بکی دی فی بیتن بردوام بن حتى صلاة يازده إش بعثيش تهنارتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني بري هجري بدو صلاة 6 نفر إش خلقي يثرب كو مدينة المنورة أفروكت بيجنه أو جيل قل قومي خوهاد بنا حجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اتوي موسمي دا چول قل خلقي تاخفت اینا چول سحكري أو 6 جنجل ويري يتهاتين قوتي هين خلقي كيني انا قوتي ام خلقي فلا قوتي رخصت دن ما بينك ام صحبت اللي قلت كلام که اینا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوب دانیاسین کو او خاتم النبیین والمرسلین و خود تعالی یبنامه که یه هنارتی بو بشریتی وک پیغمبر اهل یثرب چکو جیل گلوان جیان جیا همی گاوا و او همی خزرجی بونش یعنی خلق دو عشیرت بون او سو خزرجت مدینه ده هبون خزرجی همی حلفاء جیابون یعنی هاریکار اوان و جیا حلف هبون پیگ و اگر شرک چه بی دیجی جیا او هاریکاریا جیا بکن اگر شرک چه بی دیجیوان او جی هاریکاریا وان کن دیجیوان قبیله او شریوان کن و گلک تشتش جیا و دیانتا جیا زانی جیا گلک جارد گوته هند نیزی که وقتی پیغمبر یکی خود تعالی ده نرید وری جهه مشخت بوناویه اگر خود تعالی هنارت ام ده ایمان پی اینین و ده بدیف کوین و ام هوا همیا ناهیلین الوارا آن ده ایمان اینین هیجی سر رکامه آن هین هوا جیان نامین تلوارا اینا اوان هر ششا گوتی والله او پیغمبره او جی ادبیجنما ام ده الهوا کینه بلا ام بریوان ایمان پی بینین و بدیف رکایی بکن اکثر ایمان پیغمبریت اینن علیه الصلاة والسلام اف ششت چن ناف خلکی خدا آخوون صحبتت کن سالا دیو دا 6 مروفات بنا 12 مروف 12 مروفت هنه دف پیغمبری علیه الصلاة والسلام سوز و پیمانات دنه پیغمبری که سروی را که او پیغمبر سر بردوام بن پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایک الصحابیا جید گرید مصعب بن عمیر جید گریتن که بیت یکمین سفیر یکمین بانگواز یکمین داعیه پیغمبر پنیریتن بو قومکی دعوان بو اسلام بکد فخرکا مزنه نشانکا گلکا مزنه خود تعالی تجیب بگرید تو بیه کسک بانگوازک داعیک ناو خود تعالی و پیغمبری گازیا خلکی بکی بورکا راست بوريكا باش بوريكا خيري بوريكا قنجية فخرك وسرفرازيك مصعب بن عمير أو بو كوري دولة منترين جن ظلامة مكيه بو أو جل كتويت كرنا برخوا روجك خلاص ناچه بجاركا دي بكتا برخوا خوشترين حرير يمني بو وقت بو اتهاتت قوتي اوه زفر من ينرم ترد ويت وقت ايمان اینای
زفرترین نوع جلکاتیه دی بابتوی مقاطعوی کرنه هلا تشتک هبیتن بس اوی مروف اجبر دین خو اجبر بیرو باورت خواه مستعد بو همی خوشی دنیای پیلید و برف وی دعوی وچو برف وی کاری اوی پیغمبری علیه الصلاة والسلام دای کوب کار بینیتن الگل وان دازده کسا چی سالا دیو دا مصعب بن عمير اتهيتوا نارا وسطيت حتى هر مالكا مدينة دا ایک هبیتین ایمان اینان دی هکر نبیجی علق همیا یقولی بوی بحث اسلامه هفته و دو کس آن هفته و 5 کس تندگه یعنی هفته و تشت کس الگل مصعبتين بيعي وسوزيد دنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام درجها كفد بيتن بو بسلمانه وبو إيمان دارا بخير صدق وإخلاص وكي مصعب بن عمير قال لي خشكو برا أفريكا أزوتوجي يلعردكي يلجهكي كاتل كيري يتمالا خدا وكباب وكبرا وكديك وكخشك وكجن وكظلام كاتل كيري وكاركرك شولكرك العردكي هر جهة تو تدا خبدانا وكي مصعب بن عمير وظيفتك وكارك خدي تعالى يخسي السرمليتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام افدينا جهان دما جهشت منو تأزوتو تفت في كاري رابين افدينا وافدعوا ام بكين شاوا ازوتو حريصين سر رزقي خوا جيانا خا خوشتر لبكين مالا خا برفرهتر لبكين سيارة خا خوشتر لبكين هر هوسا قبر خوشی رونتر لیب که برفرهتر لیب که جه خود بحشت دا مصدر لیب که او کار خود تعالی دانای سرملیت ما توید از تو جوکی مصعبی بکین توید کار خوب درستایی بکین توید اخلاق و روشتوی پیغمبری راکین او آخفتنت در حق دین مدا و پیغمبر مدا و انسان چاک و صالح دوی دینی دا و عالمت مهاتین تویت ام دیف بینگاوت وان بشین بلا ازوتو نمونه بین او تشتی خلق گلید بیت و دبینیتن بلا دو تشتی جیگ جواز بین بزانن افمرو و اتباعت محمدین صلی الله علیه وسلم لو اخلاق و روشتی وانه حصایه بس اگر فعل ما مخالف بیتن و اخلاق و روشتی ما محمدی بی صلی الله علیه وسلم شینا ام دعوا خلقی بو وی دینی بکن ام وی خلقیش دینی تراوینین جاش بر هندی هری کشمه سنگره کی دا سحكت أخوة كاري خب درستايد كتنان مصعب بن عمير كاري خب درستايد كر زفري وكيف پیغمبري إنا عليه الصلاة والسلام وقت كيف پیغمبري إنا وديت أفكسا هوصا برفره بوي إنا قوت صحابة قوتي خدي تعالى درجهك بها وبكر قستا يثرب بكن أن أفريكت بين المدينة المنورة كو او باجره او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشخت بوی پی والویری هاتیه وفات کردن والویری هاتیه وشارت اللوت بجنه المدینه المنوره قستا ویری کر همیا قستا مدینه پیغمبری کر علیه الصلاة والسلام و قستا ویری کر کو مشخت بن هیدی چون بر هندی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مع العلم اگر تو بحسابات تأفروی الدنيا دا بكي قالي خشكو برا مفروضة أو قائد العامة أو مظنب السلمانة أجر تشتكلي بهيت أف دعوة خرد بدي ما هيك هيتن مفروضة أو يكمين كسبو مشاخت بيتن وبشيتا مدينة يدي تر هيدي الديف دا بيتن بس أحكي وقتي تو خدان نامه بي خدان رسالة بي خدان منهج بي تكاركي هي تدويت تشتي خلت راسكي تدويت تو بترترش هم يا قربان يابدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى همي كسد شيان ودس هلات هين وشيان هين كو مشاخ بن همي مشاخ بن بس او كسمان اوه چه دس هلات نكونشين آن يتهاتي نجبر مالت خو آن خدانت خو يتهاتي نقيد و زنجير كرن نشن مشاخ بن اشني پیغمبر عليه الصلاة والسلام مشاخ همي فري كرن و چون اشنی پیغمبر دست پیرکی کرد یعنی جیان آخا اخستت مطرسیه که گلکا مز وقتی او دوست و هوال و بیرو اوید کسید بیرو باور پی اینا یمی چون و او بتینه بمینید معنی مطرسی بطرتری یا سر جیاناوی و فعلا جوالی هاد شبه هندی وقتی مشاخت بون یعنی امام عمر چو خباب چو یعنی ایکیشوان اویدی یعنی خباب
ایک بو شوان عبدا اوید رومی اینان دینت مکه دا و فروتی والویر مظم بو مهم یه شرزا بو شیا بکارت خواه پارکی کم کتن و خو آزا کتش عبدینیه و پارکی پلپید کوید وقتی مشخ بید خلکی مکه دیتا ترکاده بشته ها یا صهیب ببری میگوتی خباب صهیب الرومی جد بینی ها یا صهیب تخیره دکی و چی تو هاتیت نافمدا عبد بوی تو افریقا حر بوی و تپاره لیکدان دیپون پارا چین تو نا حسانا چی گوتی باشه ما هین رازینا بن اسبی پاره بدمه و برام بری هین دکو هین بلاخش من وکن اسم شغل بم پاره ایت رازید بن پاره خودت جهوان نشادت که دانای نکیره چن وان پارات بینن اتهیلن مصعب اتهیلن صهیب الرومی سفر آخا بکت و مشخبون آخا بکت وقتی پیغمبر علیه السلام گه دویره و چی رو کاوید گلید بید بشته ربح البیع یا صهیب ربح البیع یا توی فایده ای و اوی فایده بود از تو جی افرو که گلی خشک برا وقتی تشتکی بو خودت هیلین خودت تعالی دی تشتکی دیده تمه وقتی از تو هندک طماعیت دنیای بهیلین سر خاطر هند دین خودت تعالی نشا خلکی بیای وقتی هندک حرامی از تو بهیلین هندک اخلاق و روشت پیغمبری از تو تهل گیرین کو احتمال الدنيا دا بشكل ضرر بجهتما چكو اس دروي ناكم حيلي ناكم غدري ناكم خيانتي ناكم مال حرام ناخم اس نشم جلك دولة من بم بس او اخلاق بيت سببي هندي كو ريكا پیغمبري من يجتي ربح البيع او فايدة او سركفتية في معناي ام سيرتا پیغمبري عليه الصلاة والسلام بخينين في شوي نبس هندك احداثا وبيديف دا بچم كاچ منفعت و چ مفاجئه ببينم پیغمبر علیه السلام هو صابان صحابه تربیت دان اشنی وقت تهید بو پیغمبر علیه السلام کو مشخت بید خدای تعالی وقت اذن دته ابو بکر هندید بشتی یا پیغمبر خدای بچم بشتی راوسته بلکه خدای تعالی تشتکی دی بوته بهل بجرید وقتی زانی دی حوالینیا پیغمبری کد کیفوی گلکات وقتی رب العالمین امر پیغمبری بمشخت بونید کد طبعا پشتی همید چرک نمان کافر همی کن بن بیجن بابا و خلکی چید و مدینه بوان و بو یثرب بوان و بو و یه مشخص بن دلویری بن قوتک تجارت ما یتویر را چید و خطرک مازنه او ما ید دست مدا محمد صلی الله علیه و سلم باشترین تشت او سر مریم ده سر ماری کجین خلاص او ید دستت مدا ام دیوی کجین اسلام همی دی چیتن چکو او پیغمبری وان او مصدری وان هکه او نما او همی یه دیتر نشین چتشتا بکن او هشتا دستت مدا پلانه که دانن کش هر بنماله که ایکی بینن یه گنج یه جحیل یه بقوت یه بهز و اوان مرو وخرکا کم کن افشه ودا بشنت مالا پیغمبر او جه پیغمبر علیه السلام تیدا الویره بکجن بدی ماهیگ بینن بني هاشم جي نشد خيناوي وكت شكو همي قريش خركه ويقف يدي مجبور خيناوي برازيبا او موضوع دي بدي ما هيك هيد شبه هندي خدي تعالى بجيت واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بلان بخدان بس بلان خدي تعالى يا مسطره چجارش بلانت شياطينا واتباع الشياطين نترسه چکو خودی تعالی جی پلانا خویا هی مادم توی الدی پلانا خودی تعالی داد چی آستان دی هبن پیغمبرت آستان گاراشو گلک طبیعیه دی نخوشیا بینی دی عذاب بینی دی توید تو صبری بکشی بس دی ماهی کاوه خوشی و راحتی و تناهیه دی ماهی کاوه سرکفتنه دی ماهی کاوه سرفرازیه دی ماهی کاوه سربلندایه الدنیای دا و قیامت دا محمد صلی الله علیه و سلم دید صحابه توی دید از تو جی دی بینین هک سرویره که بچید بس اورک یا بزحمته یا بإزايا صبر و تحمل و بینفرهی پیدوید شبر هندی وقتی خودی تعالی امر خودی پیغمبری کرد علیه السلام پیغمبری چی کرد؟ گوت امام علی تو دی جهه من دانوی و چود نیورو دا مالا ابو بکری دا و ترتیب آخا کرش مکه بویشوی دا قصد مالا ابو بکری کتو او ابو بکر در کون امام علی تمین تجهوی دا طبعا بيت او قاوات فيت عمليه خدس بيبكن چنه جور و سحكنه امام علي تويري دا امام علي تجرن بيضادن قلتن بس دا بزانن كا محمد كيفه شويه ادبن سجن كان چن ساعتك بس دا اخبار جيب زانن ابو جهل چيتت مالا ابو بكر دا
اسماء كشوي دتا برشقاء وتأشينيت بزا هندك اخبار ابزان كان محمد كيف شويه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی درکوید انجی رب العالمین وکی نامه یکادی بوانا جی و بوی خلکی خرکی وقتی درکویدن بیش وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون آخر دان تسرسری والمرو و خرکا اوید حرسی الدور مالاوید گیرن و درکوید حتی چیتن ایکت هید بشته او خیره بشته والله عمل هیویا وقتی گوتی وقتی شکر بابا و من دیتی درکتی او نمای الوارا هر یک سکت تیجی سرسریوی آخه نشانه کادیه اگر انسان کتت هندک مفروضه هزرا خاب کت اری افریقا درست آنیا خلطه افتشتی اتکم یه باش آنیا خرابه بس با کی مگوتی اگر انسان مصر بی سر کفر و عناد سر ریکا خلط مصیروی دیماهی که جیه خلطه بس انسان ایماندار و یه بسلمان وقتی تکویت تنگاو یاده وقتی تکویت نخوش یاده وقتی نشانه کشارتک بویتید اکسر توبت که تو زوریته و برف خود تعالی و خود تعالی حسا پیغمبریم علیه الصلاة والسلام خلاص کردن شنی چی کفته که و چند شب و چند روزات من تلویره حتی خلق به امید بید کو ببینن اشنی قصدا مشخت بونه ویره که گیرید حتی گهته مدینه پیغمبری علیه الصلاة والسلام گهته مدینه المنوره ازو تو جی تود وی پیغمبری بخواب کینه چاوله کرد ازو تو جی تود دیف پینگاوتوی بچین منو تجی تود او صبر و تحملاوی هبید منو تجی تود راسی و امانتاوی هبید پیغمبر علیه الصلاة والسلام امام علی نبس هیلا دا جهوی دا بیتن بس هیلا دا او امانت توان کافر اوید ویاوی بکجن دا بوام زفرین تاوه افریکا ازو تو چندت امینی القل نبس بسلمانوي قال حتى غيري بسلمانه ازوتود في ولاطي دا چندت امينين قال قانون وسيستم توان ازوتو ادفي ولاطي دا القل او تشتي القلمت هتكرني ازوتو چندت امينين ترازقوينه اتوان تشتا خركاده او نشانه هنديه ما بين ما و پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام بهندي امشين چين الدلي خلقي دا پیغمبر علیه السلام اخلاق و روشته خو نهیلا تویت از تو جی اخلاق و روشته خو نهیلین هیویو امیدت ما امون خود تعالی چاویت من راستیه وکد رب العالمین وی پیغمبری البردلی ما پترتر شریم بکد ریکا وی البردلی ما شریم بکد مهمیا سرویره که ثابت بکد او کسی لا دایو برف ریکت خلجی چو یا ربی تو زیکا بزفرینیا و سر ریکا راست مهمیا ابکیه كريارت وصف رزقي ما بكن كو كريارت خيري وباشي وقنجي ام بشين بكين ام حقوي پیغمبري سر خراكين وبينا اجر كو في ديني الفي جهان هميه بلاوا بكين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد قال لي خشكو بلا إن شاء الله بري خطبة خب دماهيك بينين اگر خود تعالى حسيت 27 هيفا ده 27 في هيفي اگر خود تعالى حسيت ساعتنا حتى 12 صلاح الدين سنتر المزقفتي مترو Public Health Department will have COVID-19 vaccine include booster for whom 6 months passed on second dose vaccine. او کسی بری 6 هیوا هر دو درزیگدان آندین یه COVID-19 انشالله تشیتن دوزادیتر رجیب دانیتن هکس 6 هیو بسر وچون چهارشنبه هکه خودی تعالی حسب 27 هیوا ده دهینه ویره شيء ساعتنا حتى 12 إن شاء الله. This Wednesday October 27th from 9 a.m. to 12 p.m. at Salah ad-Din Center Metro Public Health Department
will have COVID-19 vaccination, include booster for whom 6 months passed on second dose vaccine. هر هوصا أو صندوق الويري بو أو منتنسات مزقفتي دات هيتا كرني إن شاء الله أو كسي بجدار نبو جارات شوي داد بجاري دا بجدار بيت خودي تعالى خيرام يا بم وسيد أو كسي أونلاين متابعة ما بكتن هر هوصا بجدار يشيت أونلاين تدا بكت خودي تعالى بركته بإختت مال وعيالة هميادا. Still we collect donation for general maintenance of the Salahuddin Center. Please be generous and participate. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all. أو كسي دویم چنه عمره جي هر هوصا هیوا 12 دشنه عمره ان شاء الله پاکیج یفره کلیکای چاویه اوید ویتن شد پیتا اوفیسی آن الجدار و دبینیتن که بالضبط چرکوایر ده و دبشن دبیت خود تعالی ان شاء الله شمیا قبیل کت. اقول قولي هذا وان الله قد امر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمع شملنا واجبر كسرنا وآمن روعنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا. أعوذ بالله السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم قال كشكو بالله إن شاء الله رب العالمين طاعة وعبادته توه قبيل بكتن وكي ما قلت إن شاء الله أجر خدي تعالى حسيت چهارشنبه بستحفتي هيوي او کسی دویتن او واکسین بدانید انشالله شد به ساعتنا حتی 12 بعونه تعالی. As we said, inshallah, this Wednesday, October 27, from 9 to 12 p.m. inshallah at Salah ad-Din Center. Anyone who wants to do the COVID-19 vaccination, inshallah, he can be come here and do it بعونه تعالى. And also we still accepting donation for the maintenance. Inshallah, participate. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. ام هر بردوام سر تبرعات ابو مزگفتی او ان شاء الله دویتن خیر خاطر دا بکت یلویری باکس هر حوصا دوی بشیت عمره ان شاء الله بتتبهتا اوفیس ان الجل شيخ اسامه او دي بكتن معلومات يت عمره يتكامل على اساس ادبيم هكذا خلتنا بم هيوا 12 كشن 24 هيوا 12 دي چن او دي الله بينا منها. المهم تبيت مرو بخينة معلومات من كاملين تبيت بخينة ما بدي بكم بس معلومات تدا هين شيء بزان تبي إنيت هاي دانا بخابن وسيد دا أوجزان كادي چند الجلويشن دا جهان جهيب وانا حجز كتن خد تعالى إن شاء الله شميا قبيل كتن هر وصا من ساخت هين دا خازا دعايت كرين ام دعاء بو همين ساخا بكين كو خد تعالى شفاء وسلامتي بو هم يفركت يا رب. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم مذهب البأس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادره سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصلي اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.